nuko ari ahantu hamwe asenga. Arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutse ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira? Uwo munsi akamusubiza ati windushya, namaze kugarira ndaryamye, n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana nk'uko Matayo 6 babivuga ngo dusabe tuzahabwa. Natwe rero reka twongere twiyibutse, dusengere amavubi yacu, dusengere ikipe y'igihugu dukunda, dusenge ibihe twigeze kugira bigaruke. Gusa mu gihe tugisenga reka tubanze twibuke ibyo bihe bya 2003, ibihe byatangije amahari muri ruhago hagati y'ibihugu bibiri by'abaturanyi, Uganda n'u Rwanda. Kuko iyo nganiye abantu benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka, ariko kuri jyewe ni ibintu nari niteze ko bizaba, niko nabivuga, ariko kubera ko nabitekerezaga none byaranabaye, birashimishije cyane. Yari byinshi, ntago sigigenye, ahubwo hari nabishimiye kundusha ari nagiye watsinze kiriya gitego. Numva noneho ngarutse kuri jyewe ko nanjye byanshimishije cyane, sinzi ukuntu bisobanura, byari birenze kese wenda wambona icyo gihe sinzi. Ibi biribuze kutubimburira ibyo turi buganireho kuri uyu munsi, kuguhangana kudasanzwe muri ruhago hagati y'ibihugu bimwe na bimwe. Duhereye kuri ibyo bibiri by'iwacu, ijwi wumva ni irya Jado Dukuze, ntabwo byahindutse. Umunyarwanda yabivuze ukuri ngo hawe n'Imana ntabwo yamburwa n'umuyaga, kandi ngo uburere bwiza bucisha imfura mu mwijima. Nibyo ko hari abatarahawe agaciro bakwiye nyuma gukora amateka atari yageragezwa n'isinzi ry'abambaye imyenda bambaye, gusa n'abasore batazasibangana mu mitwe y'Abanyarwanda. Ibyo bakoze na n'ubu abakunzi ba ruhago baracyabyishimira. Iyo usubiye inyuma gato usanga ari imyaka 9 yari ikize u Rwanda ruvuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Imitima ya benshi yari ikisana, igihugu cyari kikiyubaka. Nta Centenary, nta KCT, nta Royal FM. Gutekereza convention byo byari kuba inzozi zirenze zo kumanywa. Mu gushakira umutekano seso ya bene igihugu, u Rwanda rwari rwisanze ruri mu ntambara y'i Kongo, maze bimwe mu bice byayo bituma haza agatotsi ko aho zari inshuti. Abaturanyi ba Uganda niko gutangira kureba n'ayingwe nabo kwa sebo. CAF ntabwo yaje koroshya ibi. Mu bihugu 52 byagombaga gushaka itike kujya mu gikombe cya Afurika cya 2004 muri Tunisia, CAF yafashe u Rwanda irushyira mu itsinda rya nyuma rya 13 ngo ruhangane n'Abagande nanone hamwe na Ghana ya Samuel Kuffour. Ngo n'ubundi abateranye imigeri ntabwo yayandi bayahishanya. Amahari ya politiki yari hagati ya Uganda n'u Rwanda n'ubundi ntabwo mu kibuga yari bubure. Ibi bikaba byarongereraga agaciro n'ishyaka imikino ibiri yagombaga guhuza ibihugu byombi. Uganda rimaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 5 icyo gihe, mu gihe u Rwanda rwari rukiri isugi muri iryo rushanwa, aho ibyishimo Abanyarwanda bari barabonye muri ruhago kwari ugutwara Sekafa y'1999. Hejuru y'ibi hari n'igihugu cya Ghana cyari cyaregukanye ibikombe 4 bya Afurika mbere yo kwisanga gihatanira n'u Rwanda gushaka itike y'irushanwa, cyo cyari kimaze kwerekezamo inshuro 14 zose. Nicyo cyahabwaga amahirwe. Urugendo rwo ku Gitunisi rwatangiriye akara. Karekezi Olivier na Nyakwigendera Katauti bakora ibishoboka ngo u Rwanda rutsinde ibitego hakiri kare, ariko ibitego bya Sampongo Taylor na Derek Boateng bituma u Rwanda runyagirwa 4-2 mu gice cya kabiri. Umukino wakurikiye wari wo kwakira Abagande Nyamirambo. Amahirwe y'Amavubi niho yari ashingiye, ariko imisambi ya Uganda yakoze ibishoboka yiharira umukino inatahana inota rimwe, amakipe yombi atandukana anganya ubusa ku busa. Icyizere cyasaga nk'ikiyoyotse nubwo nta n'icyari gihari, ariko Ratomir Djokovic n'abasore be bagombaga kugerageza ibidashoboka mu mikino yari isigaye, harimo wa Kampala muri Uganda. Tariki ya 7 Kamena 2003, Desire Mbonabucya
yarayoboye bagenzi be kuri Nambole Stadium ngo bahangane n'Abagande basabwaga gutsinda uyu mukino bakizera kujya muri kane ku rugero rwa 80%. Ku ntanga ariko ntabwo bahiriwe. Ibrahim Umugisha wari umunyezamu kaze yese avunika rugikubita. Bosne Omonye aza guhita amusimbura. Bidatinze gato n'izamu ry'u Rwanda bariho habera amabara. Abakinnyi b'Abagande niko gushinja Mohamed Mosi kuzana ibintu mu izamu inyuma yo kumutera amashoti akayamira. Intambara zaroroserega. Iminota 25 y'imvururu rutayizamu Gatete Jima bigenderamo umutwe hafi gusadukamo kabiri. Kwa gasozi kagusabye amaraso ntuyakarenza, ariko wa mugana w'ibisanga bya Rugombe turi ingoma wanywereye amato nayitura amaraso. Umukino abahungu barawukomeje ku munota 40 gusa. Gatete Jim Gitega aragitsinda. Abagande baragerageza biranga banataha bimyiza imoso. Abasore burizwa indege mu ijoro. Stade Amahoro bakirizwa ibirori nyuma yo kuzenguruka umujyi wose. Guhangana kw'ibihugu byombi muri ruhago ngo byatangiriye aho kugeza na maginga ya. Reka tuva aha hafi twerekeze kwa wuzi kuturusha Brazil na Argentine. Guhangana hagati ya Brazil na Argentine kuri mu bimaze igihe mu isi y'imikino, aho kuva mu mwaka wa 1937 aba bakunze gutana mu mitwe. Umukino wuje amakipe yombi mu mwaka wa 1946 abafana baje guteza imvururu bafatanyije n'abakinnyi inyuma y'aho kapiteni wa Argentine Jose Salomon akaguru ke bakavunnyemo kabiri. Ntabwo byagarukiye aho. Mu mwaka wa 1942 mu gikombe cy'isi Maradona yaje gukanagira nkana João Batista wa Brazil birangira biherewe ikarita y'umutuku. Mu gihe gacha muri uyu mukino kaje kuba mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 1990 ahaje kuba icyo bisa amazi y'umugisha. Aha hari mu mukino amakipe yaruka guriramo mu gikombe cy'isi ubwo Argentine atsindaga Brazil igitego kimwe ku busa cya Claudio Canaggio ku mupira yarahawe neza na Maradona. Impera z'uyu mukino ariko zaje kubyara imvururu dore ko umukinnyi wa Brazil Blanco yaje gushinja staff Argentine ko bamuhaye amazi arimo kangukumve ubwo bari baje kuvura umukinnyi. Nyuma y'imyaka Maradona yaje kwemera itangazamakuru ko babikoze, aho yavuze ko bamuhaye amazi y'umugisha holy water. Ubuyobozi bwa ruhago muri Argentine hamwe n'umutoza bakaba barabihakanye. Umukino w'ibihugu byombi biheruka guhuriramo muri Brazil hari muri Copa America yegukanywe n'iki gihugu cyaje no gutsinda Argentine muri kimwe cya kabiri kirangiza. Nyuma y'umukino kapiteni wa Argentine Kizigenza Lionel Messi yaje kuvuga amagambo atari meza ko iki gihugu bakibereye ko abasifuzi batakoze ibyo bakwiye gukora kugira ngo umukino ugende neza. The officiating was crazy. There were clear penalties on Otamendi, on Kun throughout the tournament. They called naughty words. Imisifurire yari iteye ubwoba batwibye penalty ebyiri. Muri iri rushanwa bagiye basifura za penalty nyinshi gusa uyu munsi banze gukoresha VAR. Umusifuzi ari ku ruhande rwabo. Buri kantu kose kabaga ari 50-50. Yasifuraga ari ku ruhande rwa Brazil. Yaduhaga amakarita kuri buri kosa mu gihe Brazil ntayo yabahaga. Bizera ko CONMEBOL izagira ikikora. Nako ntacyo n'ubundi bazakora kuko Brazil ari iyoboye byose. Something about it, but surely not because Brazil commands too much power in the organization. Ubudage n'Ubuholandi cyo kimwe n'andi mahari muri ruhago abana bihangana ryabo rishingiye ku mateka na politike. Was verschrikkelijk als kind zijnde. Ze kwamen die tanks over. It was horrible. Naar Nederland. I was only a child. Byari biteye ubwoba. Cyo gihe nari nkiri umwana. Ubwo ibifaru byazaga mu Buholandi bigatangira kuturasa. Nta kintu twari dufite cyo kubarashisha twe. Birangira batwigaruriye. Ntabwo ujye wibagirwa ibyo bihe. Twari dufite ubwoba duhangayitse. We were so scared, so anxious. Word je nooit meer kwijt. Zo verschrikkelijk, zo angst. Uwo ni Jan Notalmans, umwe mu Baholandi bagize amahirwe yo kurokoka intambara ya kabiri y'isi nyuma y'imyaka 4 barigaruye n'Abadage maze bikarangira aje kuvamo umukinnyi wa ruhago ukomeye. Ubuholandi ntabwo aricyo gihugu cyonyine kigaruye n'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi, ariko abaturage b'iki gihugu nibo hanini bababajwe cyane n'ibyo Abadage babakoreye, cyane ko hambere babafataga nk'abavandimwe. Nyuma y'iyi ntambara abatuye Ubuholandi bakomeje kwikoma Abadage maze ku nshuro ya mbere babona umwanya wo gutana mu mitwe ubwo bahuriraga mu mukino wa gicuti wabereye Düsseldorf mu Budage bw'uburengerazuba kuri uko hari tariki ya 14 Werurwe 1957. Jan Notalmans yarabonye amahirwe yo kongera guhura n'Abadage nyuma y'ibyo yari yaboneye mu ntambara ya kabiri y'isi. Imikino ya gicuti
yakomeje kwisukiranya, ariko umukino w'irushanwa wari wose wo hagati y'ibihugu byombi waje gukinirwa i Munich mu Budage tariki ya 7 Nyakanga 1974. Uyu ntabwo wari umukino nk'iyindi, dore ko wari umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ubudage bw'uburengerazuba kuri ubwo bwari buyobowe na Franz Beckenbauer, naho Abahorandi bagendera kuri kabuhariwe nyakwigendera Johan Cruyff hamwe na Total Football yabo yari imaze kwandikisha izina muri iryo rushanwa. Birumvikana ko Abahorandi aribo bahabwaga amahirwe. Ntabwo byatinze, ku munota wa mbere gusa barahanahanye biratinda, maze Abadage babona umupira. Igikorwa cya mbere bakoze, Uri Hoeneß yaje gutegera Cruyff mu rubuga rw'amahina, birangira Abahorandi babonye penalty yinjijwe neza na Johannes Kensens ari ku munota wa kabiri wonyine. Nyuma yo gutsinda igitego, Abahorandi bahise bashyira mu ngiro Total Football yabo, guhanahana neza bijyana n'amacenge hato na hato. Intego yabo kwari ukwandagaza Abadage bakabasebya, nk'uko Willem van Veenegem wakinaga mu kibuga hagati yaje kubitangaza ati, ntacyo byari bimbwiye, kwibaza niba igitego kimwe cyari gihagije kuri ubwo. Icyo nashakaga no kubakoza isoni nk'abakengagura. Narabangaga, bari barinyiciye umuryango, papa, mushiki wanjye na bakuru banjye babiri. Buri gihugu nahuraga n'Abadage nabaga narakaye. Uyu ariko yavuze ko barigije bagakabya, kuko byaje kurangira bahaye icyuho umwanzi. Nyuma yo kuviramo mu matsinda muri Euro yo mwaka 1980, Ubuholandi ntabwo bwigeze bubona itike yo gukina mu marushanwa akomeye yakurikiye mu mwaka 1982, 1984 na 1986. Ariko mu mwaka 1988 baje kubaka ikipe ishingiye ku bakinnyi bakaze. Aba bari barimo Ronald Koeman wari ufite imyaka 25, aho yatsindaga ibitego nk'unywa amazi, ndetse akaba yaramaze gufasha PSV Eindhoven ya Guus Hiddink kwegukana Champions League cyangwa se European Cup nk'uko bayitaga. Iyi kipe kandi yari ifite Frank Rijkaard, nawe ku myaka 25 wari mu nzira zerekeza muri Mira AC, asanze mwene wa Marco van Basten, aho ku myaka 23 gusa we mu Buholandi bamwibukaga nk'abatsinda ibitego 118 mu mikino 112 yari yarakinye muri Ajax. Kapiteni Ruud Gullit nawe n'undi wari mu Butaliyani. Muri Euro y'uyu mwaka 1948 Abaholandi bayitangiye batsindwa n'Abasoviete baje kwa Abarusiya nyuma, bituma barangiza ku mwanya wa kabiri, aho muri kimwe cya kabiri bagombaga kwisobanura n'Abadage bari mu rugo. Nyuma kunganya ubusa ku busa mu gice cya mbere, igice cya kabiri cyatangiranye imbaraga kuri Mannschaft, aho ku munota 55 gusa umusifuzi w'umukino yasifuraga penalty, aho yemezaga ko Rijkaard yakoreye ikosa Jürgen Klinsmann. Lothar Matthäus yaje kwinjiza neza. Ntabwo byatinze, Abaholandi nabo baza guhabwa iyabo, ndetse Ronald Koeman yinagamo ncundura. Habura iminota 2 gusa ngo umukino usozwe. Koeman yaje guterekera umupira mwiza Jan Wouters, niwe wawushyize mu nzira ya Van Basten, maze uyu ntiyazuyaza, awonagamo ncundura. 2-1, Abaholandi bari bihoreye, aho ndetse ibyishimo bitagarukiye aho. Byari ibirori. Iyi ntsinzi yaje gukurikirwa no kunywa no kwishimisha, hamwe n'igikorwa cyakozwe na Ronald Koeman waje gutangaza ko atabyicuza. Ubuholandi n'Ubudage muri 1988 rwari urugero rwiza rw'uburyo abakinnyi bamira ibyiyumvo by'abafana by'urwango n'ishyaka no kwanga kuko indi kipe. Nyuma y'umukino, Ronald Koeman yaguranye umupira na Olaf Thon w'Ubudage, gusa Koeman ahita asa nk'uwihesheje. Reka tugaruke muri Afurika. Misiri na Algeria, Abanyarwanda barabyibuka byombi ubwo byahuriraga mu itsinda rimwe n'Amavubi, abifasha guhatanira itike y'igikombe cy'isi cyagombaga kubera muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2010. Umukino bahuje bombi ubwo Algeria yatsinze Misiri yareje ibitego 3-1 mu mukino ubanza utarabayemo amahane, maze umukino wo kwishyura Misiri yasabwa gutsinda ibitego 3-0 kugira ngo ifate umwanya wa mbere, cyangwa se 2-0 kugira ngo hitabazwe umukino wa kamarampaka. Ubwo Algeria yageraga mu Misiri, bisi yayo yakirijwe amabuye y'abafana b'Abahuriga, birangira abakinnyi 3 bakomeretse. Itangazamakuru ryo mu Misiri byaje gutangaza ariko ko Abanyalgeria aribo bimeneye ibirahure kugira ngo umukino wimurwe ujyanwa ahandi hatari abafana. Algeria yasabye ko umukino wasubikwa kuko abakinnyi batari biteguye nyuma y'ibyababayeho, ariko ntiyaza kubyemererwa, niko gukinwa, maze ku isegonda rya nyuma Emad Mottaweb aza gutsindira Misiri igitego cya kabiri bari bakeneye ngo bajye mu mukino wa kamarampaka. Uyu waje kubera muri Sudani witabazwamo abapolisi 15, aho byarangiye nyina Algeria itsinda Misiri igitego 1-0,
ihita inerekeza mu gikombe cy'isi, ariko iyo ntabwo yari intangiriro yo guhangana hagati y'ibihugu byombi. Umwaka wa 1989 Misiri yari yatsinze Algeria mu mukino wo gushaka itike gikombe cy'isi cy'umwaka wakurikiye, aho umwe mu bakinnyi Ayman Younes yaje gutangaza ko yari intambara atari umukino. Abanya-Algeria baje gushinja umusifuzi w'umunyatuniziya ko yabibye abafana muri stade imyivumbagatanyo yari yose. Umukinnyi w'umunya-Algeria Lakhdar Beroumi yaje guhamwa icyaha cyo gukubita umuganga w'ikipe ya Misiri akamumena ijisho rimwe bikanarangira arihumye. Uyu yaje gukurikiranwa na polisi mpuzamahanga Interpol, gusa aza gutangaza ko byose byaturutse ku munyezamu ubwo Kamer Kadri. Inzobere muri politike kuri ubwo zaje gutangaza ko byose byatewe na politike wari perezida wa Misiri Gamal Abdel Nasser wohereje abarimu muri Algeria ngo bajye gufasha igihugu nyuma yaho kiboneye ubwigenge kuva ku Bufaransa, ariko abarimu bakajyana n'amatwara ya politike yaje kubyara intambara muri Algeria, bityo amahari y'ibihugu byombi akagera muri ruhago. Ibi byaje no kugaragara mu gikombe cya Afurika cyabereye mu gihugu cya Misiri mu mwaka wa 2019 ubwo Algeria yegukanaga igikombe, ariko Riyad Mahrez kapitene w'iki gihugu akanga gukora mu ntoki za minisitiri w'intebe w'igihugu cya Misiri. Henshi byavuzwe ko yabikoze ku bushake, ariko uyu mukinnyi wa Manchester City yaje gutangaza ko atari yamubonye nubwo ababyemeye ari mbarwa. J'avais serré la main au président de la CAF, le grand de la FIFA et le président de l'Algérie. J'allais continuer pour serrer la main aux autres personnes que je savais pas que... Nakoze mu ntoki za perezida wa CAF, uwa FIFA n'uwa Algeria. Nari ngiye gukomeza ngo suhuza undi muntu ntari nzi ko ari minisitiri w'intebe wa Misiri. Maze bahita bampamagara ngo nze mfate igikombe. Rwose nasaba imbabazi niba hari abanyamisiri babifashe ukundi. Sibyo nashakaga, mumbabarire. J'ai fait exprès de pas lui serrer la main et je m'en excuse d'ailleurs au peuple égyptien s'ils l'ont mal pris parce que c'était vraiment pas voulu et désolé. Ubwongereza na Ecosse, ibindi bihugu bigirana amahara adasanzwe kandi ari ibituranye, akaba ari nako guhangana kw'ibihugu gukuze kurusha ibindi, dore ko byahereye mu mwaka wa 1872 aho kuvuga ubwo kugeza mu mwaka wa 1949 buri mwaka w'amahoro ibihugu byahuriraga mu mukino. Abanya-Ecosse bafata uyu mukino nk'ahantu ho kwigobotora Abongereza bavuga ko babigaruriye, aho mu gihe ubundi ibindi bihugu by'Abongereza biba bifite indirimbo imwe yubahiriza igihugu, Abanya-Ecosse bo bizaniye yabo, ndetse mu gihe God Save the Queen biririmbwa bo bahitamo kuyiha urw'amenyo. Mu mikino 114 iheruka kubahuza, Abongereza batsinzemo 50, Ecosse itsinda 41. Ubuyapani na Korea y'Epfo nawo n'undi mukino ugaragazamo guhangana kudasanzwe. Muri Korea bona n'ubu baracyafite ibikomere by'uburyo Abayapani babafataga ubwo babakolonizaga mu myaka 35 kugeza mu mwaka wa 1945 ubwo intambara ya kabiri y'isi yari ishojwe ikanarangira Korea iciyemo kabiri. Mu mwaka wa 1954 ibihugu byaje guhurira mu mukino wo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cyo mu Busuwisi. Aha ariko perezida wa Korea y'Epfo yaje kwangira Abayapani kwinjira ku butaka bw'igihugu cye, birangira hemejwe ko imikino yombi izabera mu Buyapani. Ntacyo byahinduye kuko Korea y'Epfo yaje kunyagira Ubuyapani ibitego 5-1 mu mukino ubanza wo kwishyura, bawunganya igitego 1-1. Iri hangana ntabwo ryagarukiye aho kuko mu mikino Olympique yabereye i Londres mu mwaka wa 2012 Korea y'Epfo yaje gutsinda Ubuyapani ku mwanya wa 3, maze nyuma yo kwegukana umudari wa bronze niko gufata banderole yanditseho ngo .co ni agace kacu, bashaka kwerekana ubutaka burwanirwa n'ibihugu byombi. Guhangana kandi muri ruhago ni hagati y'Ubudage n'Ubwongereza. Aha ariko guhangana bivuga ko gufitwe n'Abongereza kurusha Abadage, aho babihera mu ntambara ebyiri z'isa bombi bahuriyemo. Ubwongereza bufite amateka mabi ku Badage, dore ko uretse mu mwaka wa 1966 ndetse no muri era y'umwaka wa 2000 ubundi Abadage bagiye bakunda kubabaza Abongereza mu mikino ikomeye hamwe n'iya gicuti. Ubudage nicyo gihugu cya nyuma cyatsinze Ubwongereza kuri Wembley ya kera, mu gihe nacyo cyatsinze Abongereza bwa mbere kuri Wembley nshya. Ngo Abadage ngo mukeba wa nyawo babona no Buholandi, naho kuvuga ko bahanganye n'Abongereza ngo ni nko kugiranya intare n'agapusi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico n'ibindi bihugu bibiri by'ibituranyi bihora bihanganye bipfa ibintu bitandukanye, aho Amerika ikunda gushinja Mexico kuyohereza abimukira benshi. Mu kibuga guhangana hambere ntabwo kwagaragaraga
cyane ko kugeza mu mwaka w'1990 abanyamerika bahoraga batsindwa na Mexique. Abariko baje kwisubiraho maze umukino uhuza ibihugu byombi utangira kubonerwa mu ndorerwamo yindi, na Perezida Trump yabitangira ubuhamya. Serbia na Albania. Uyu mukino benshi bawutangira ubuhamya bw'ibyo babonye mu gikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya, ubwo abanyalbania babiri Shedran Shakiri na Granit Xhaka bafashaga Ubusuwisi gutsinda Serbia mu gikombe cy'isi, ndetse hakabura gato ngo FIFA bihagarike. Albania na Serbia ntabwo bavuga rumwe ku ntara ya Kosovo ituwe n'abo mu bwoko bw'abanyalbania. Umukino uhuza amakipe yombi wayeho bwa mbere mu mwaka wa 2014, ndetse kugeza ubu ntabwo FIFA yari yashyiraho ingamba zo kubuza ibihugu byombi kuba byahura nk'uko bimeze ku bindi bihugu nka Ukraine n'Uburusiya. Umukino uheruka kuhahuriza Belgrade waje kubyara imvururu ubwo umwe mu banyalbania yashoboraga kuyobora akadrone kakagera kuri stade yo muri Serbia kanditseho ngo Albania y'ubukombe. Aha abafana bahise batana mu mitwe, ndetse umukino urahagarikwa, Serbia iterwa mpaga. Ruhago ubundi ni umukino ukunzwe, umukino w'ikiroto kuri benshi, inzira yo kubona ubutunzi kuba bizi, aha no gutwara umwanya kuri bamwe, uburyo bwo kwigarurira isi ku banyapolitike. Umukino kimwe mu bituma ruhago ikomeza kuryohera abayirebera n'abayikurikirana, ariko ni ihangana ribarizwamo kuva ku bakinnyi kugera ku bayobozi, uciye mu bafana no mu batoza. Aha ariko ngo hari ubwo ruhago irenga mu kibuga gusa ikinjira muri politike. Imikino ya Ukraine n'Uburusiya na Serbia n'Ubusuwisi yarabyerekanye mu gikombe cy'isi. Ahari wanasanga ariyo mpamvu Putin yahisemo kunyangiza abandi ba perezida bari baje gukurikirana umukino wa nyuma w'iki gikombe, wakitwikira wenyine. Iyo ni ruhago. Nje ndi Jadot.